megalayapost.news. Kipai ba arungai na kalang kidong berkitaan jong kariboy menen kasingi kilatu pai ba syakabalang presbyterian diwan bansi mentah ka jingiseng bakhatdu jong kasinot rangba kaba arpu pra kariboy presbyterian sinot kabala sedang nadu kesan tarik ubnai leber bar kabala poino syakabakun menen kasingi ublai ha ka jingiseng kabanikong kabala sedang ka porsche post teng menstem la sam ya ktien jong blain daw reverend RM Mukti ubala keren halor kapang bakum ki khun kristan kei kaba bahatam kabangila ban IT shaw blai ula banjur halor lai teli ki bentang ki bakongsan kata ka jing iet kabangi ban a shaw blai da ka do nut ka bakhut ka jing sakri ber ka jing mane hok yu baru ban IT ya kisam bat ki jing yo pediang ki bau blai ula a shangi ban turai ha ka kam jong u khnang ban pen saprang ya ka ktien jong u shaw ben riu baro ula pen paru baladang ya IT ka bahatam shaw blai ngin yo pediang pat ya ka jing kerku ka bakrau na u kalau ka jing ja ka belajar kerja sni swa ban di masana pnayo prajisu Pagkalang ka jinja ka pagtarat ya ka disaw yung igong ibangay hagan ka stop. Usiman na ka disaw minsem ka mami na ka donot. Ulat red ya ka taga jingkaway. Haga jing yung mo kung katak ka jingpura. Haga disaw mo yaw try kisu. Nagabantah ka jingkar ko ke bola yo padia. Wala khatsko baha. Yaw jisu ya kisran yo ya kameri kamarthaba kulasras. Di parago ebe hagan ka jing hawan. Kameri kaling jot nakabakasyong bakalan yaw jisu. Kalakan siyaw sitang balbalang hadu lais baksuka. Antip sukat nosnam. Bakalas yung por balbalang katkan ng kapisa. Lesedang yung por bakalas yatnya. Tangga por kabagalay na abanthen yagi pati yung tangga. Katong dyan kagalang banthen yagatagatabi alabasa. Kajing selet kabokototang. Rabalay agad step kapagatang penpat yaw tau bilon tabi alabasar. Pagpakan tangke yang kata kajing selek kabokot dotang. Alor kakle makin jatuh jisu. Kapan kau yang kajing ruai kebosan makan reu. Kabong jingin jangan terai kosien. Melain namen baden. Sim. Iya kan terus. Banyak yang kuat. Kau kiparangan ni. Hilang lawan ayah you yang tonton kami yang besar dengan step. Hadisnya kata kotor. Uterai Yesus dan siapa akan dikata. Kapangan berselip you kan step. Kapangan keren dia kan diubah kapangan dijauh mesti kan. Ngilang benar itu yang cisu. Kapangan jami'in akan dikata. Yang siyang basa. Dahil ito sige benta kay Baulayo doon magkaran. Hakan kastat kung ibrariri. Kaya kapabatan kabagilaban ayaw balay. Kung iparabangay parasus pa yung kasinat. Kabagilaban ayaw kapabatan kajay kajing
Lagi donem kalikot. Lagi donem kalikot. Bagi lain si saya boleh. Lagi donem katide kabajan yung ibaw boleh akan step. Siapa yang ada brand melihat? Banyak tu was ngawi ikan brand tipi masjid. Abangan bergerak dengan sok akan dikaji keran. Ilet kan besar dia rahan. Ikbaju dengan brand tipi masjid udah belum jangan. Ulang syakri berdoa jauh mulai. Ngamla bergerak dia kan sini juga jauh mulai. Seni balang bas ni saja. Iju tiap dia Bible. Patakot di ruai. Habis don kam belet dinglet silong sia kopok. Ngalayo oban syom batin nan kopok. Onda lapoi hobol lumpang ira pun sa kabalang. Slobatit pajeno kabiang kapor. Slobatit pajeno kabiang kapor. Ibadan ka disiplin. Ibadan ka punctuality. Kabalang kumakalong tentang. Tenamar kamati kabaitan. Hagani ke jingiseng nalor ki pastor ki teman basan bat ki pa irungai na keleng ki presbiteri Gariboy lawan ruban sakhi da ki riusan perthai ki bakentup yo Konrad ki sangma menteri rangba ke jela ubala hiar ru syakate ke jingiseng da ka helikopter uba sasna sotun menteri surkar jela badai ru MLA ke Jurang Meral Bon CM MLA ke Nongpo Dr Celestine Langdo MLA ke Omsning Charles Marngar MLA ke Mahoti ba daman bait lamari MLA ke Omroy ke Kongrona Khemdej MDC ke Nongpo ba isen hing MDC ke Omroy Matthew ke Makdo nominated MDC lambat kiwai hadian kata ke jingiseng ke baar ke bala sedang ke por shibji steng no phaisngi asami ke tien jong bleido Reverend SR Dakar ubala keren halor ke jingdon kam kerki jong kinong yalam basisha ha ke ni ke juk ke bamta ula shim nuksa na ke kitab Deuteronomy kelnong ke banikong ke khot ke bhanyo na ke bapen ken mau ya ke benta jong Moses ke munong yalam bala khot ke pang dau blei ban yalam ya ki khun Israel na ke jinglong brau syakari ke jingyaram ke badam da ke dut bat kangam Hagni ke sengi na penpu penpieng ru ya ke jingiseng da ke jingruai na ki kwaya boper bala shimenta da ke Diwan Junior Sea Society RBCF Shillong RBP Synod Music Institute Riboy sengi Presbytery Sea Union Diwan Sea Society Riboy Shatay Presbytery Sea Union Riboy mengi Presbytery Sea Union Mabu Sarikrai Presbytery Sea Union bat kesaning kwaya jong ke Synod Sea Union Kan mau nak tin ka junglay. Bakar Rebecca kapun an gikun hakakupo ka jongka. Na u Jacob, na u Esau. Bagi tigi armut, haba kalapun kaya ki, kanon ka jingilek bajur. Berkai ke ba, pau ka history, jong kini ki armut ki kun jong u Isaac. Kalong ba, u Jacob, ude u para, u Esau, ude u Henman. Ngamdan kam man batai, ya ke jingjia haka to kapor henry ka bakut kalong ba hadin ba u Jacob ulam mino na yin a painful departure manlet sa kaway pagkari manuna su banyo i yero pa ba yala kami kadai ka jing yaklat ka basnosi henry di tat onda haba ublay ulapau ha u Jacob u bakerteng u Israel ha ka jaka ka bakerteng ka Peniel barhakata ka jingpau ulawan jakapan yene baruay baru beriu barang mysterious man ubang itipu mu angel ulabat yo angel baruang nganong plumat yami tak anda men kerhu yang Ba ulayo ya kajing kerhu. Ba Muslim hadin nangta hadin ba ulalekno nakataka jaka ka bakertin ka Peniel. Ulayo ya ka man kendu pat sajisen yo hanmen jomu bakertin
u iso berkata kaji yang kedua amar ban yoyo imar khmat u iso ku mohmen wala kelet no ji baro bala disip yang udah upara bekerja ujago lara ikiti man kedua yo upara ujago berkata kadai kaji yang kedua kabakmen ka Presbyterian Church of India Barka balang Presbyterian hakane kari khasi bai ke jong at maintain a bat yaka jinong kawai ka jai penriu khasi thara ka jong batang uwai ubriu wayale bersya kumno men penjot yangi Moses Ukran hakak hot kabalai ko Henry lada utrai thau yaka batimai kabah kendeu totip baka kendeu kan angin laka sentur bahkan nguik no teli bakum takin hap hadujok tipin senotu baki niki briu kila penbitar yau blai kakentin kampat kut hamar baudang kan yakani kakentin jong blai ke itu yang ini tiga kendeu kala angno yakala sentur hakata kajisen kapala ke penong ka angno ka sentur alim Bat baru kita ki aspa sanpumut udethan baru abiram bat kita ki kun jong ukora kila hap no hanta maka ding kala bam no yaki bat kala yak kita kadai kabainong jong ka jingile persya haba mentang yak tai yak jing kali sepang ka jinglam kam kerki yaki noilam ki basisya banyalam yakar gari Bakajat penri kajongi na kajing long mrao jong kapok kajing bisni kapenjot ilati kijing le maganti bakajing yesun para breu ki wanra tang ya ka destruction kajing jot jing pra ha ka long breu ka man breu ki para bangai compare ila man long na kanu kaniam na kanu ka jat jing ngai Kristan umla ban kelim tang marwai baka beneng kade kajong Kanong kaja jingai, kanong haka, yaka secret text. Kijing to, kijing hikai, ke basisya, kibala inspire daw nanti. Hatu sangut, kijing minister, kilong nagi penenjo di perlok, nagilong garu. Sangut, nais kasih. Berkebasot na kalomba, karibhoy, kabanang iyo, Ya gadis jungka tang husna ka kendai pa kendai buan. Kana ban sai hadu lain mo kijimista. Sangut nagoro hills. Sangut nag iskasi hills. Lain mo nariboy. Zero na jete hills. Kani ka question of leadership. Manong banyoy ki leader ki bakrao. Kamde ka spa. Kamde ka jing klan, kamde ka jing kumpa. Henry ka personality. A leader must equip himself with wisdom, hardship, struggle, unwavering effort. Kini ki benta ki qualities jong ka jing long leader. Nala bandai kung leader haka niyam garupang, haka imnam kasalang, wan haka politics. Barang puli mentang kadika political wisdom. Abo breu uyo ya kataka jingsta ula ban yen ban struggle hapling ki jingile ke bajur. Dara pai haka san balang pate. Ngasmutu ba haka kerdan jong ka PCI ka bor balang bahakli du jong ka Presbyterian Church of India ka pakantu ki ka thai sete laming jong gari India. Napdeng jong ki khasi East Khasi Hills ka Japan khasi West Khasi Keladan kampun di bala khali ya ka jinglong moderator haka Presbyterian Church of India. Isko sorong bantib ba nagsino ri bhoy kelayo armut panpun ki ya ka syuki ngoi lo no ban mentan nilayo ban puli we un sim tipat nagasino ri bhoy anu bena April banwan ban nagari jentia dang yo tangway berkataru suruh salib hagapor COVID-19
Kali ka jingkali jong ka jinglong leader. Aka balang, aka yunong kasalang, aka sain perthai, bantai, yagabi, bagajai benriu. Kalong renjeng, kaman renjeng, kabatan yaka jingki kali, yaka ying kasem, yagabi bagajai benriu. Kamtam, yaka jingsep ting yublay. Ilina ki basisya, kiri pantan yaka syak, kamain rangpa, bagani kam thau yaka seniority ka jonga ka jongpi. Henry ka jinglong ka bakhya kheu, ka nature of majority, baka crown perkhat, ka wanra, yanga yapi, wanong ki leader, yaka ri, bagajai benriu. Baka don ka jingmayan habo blay, uman bansay, yaki briu ki jongo, wanong ki nanglang ki bakhram, banlit ilagari bagajai benriu. Masa tu kolong kumnya, kito ki maji, ki nongnya ling, ki besyempang. Dari kim juye kendu, jika super cyclone haka duriau. Kim juye kendu iki jingat belum juga duriau. Kim nak besyempang, jika jing sem juga jingnya jongki, jika ling bansir jika.
Megalayapost.news.